Burma a kan unaw te ne na FMR India sarkar lai pui chuan thu atitlu taruk maya zorama chengzo fate zinga Burma nen indai dan hung tha ti le tilau an oma tha tilau zinga kan NGO tele ngei twa na thui tak tak seng chin te zinga anom ve bok hemi chungchang hi kan thlir hole donani ama sa in vo in lam thu thar kan shat theite hantiri masa ila Voin Khan Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar in rina a free movement regime man mek chuti top ngal tura malak ani thu exa atarlang Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar ramri in rina aram pani a chengte zalen taka inkalpo theina free movement regime FMR te top ngal tura Ministry of Home Affairs in malak thu Voin Khan exa atarlanga Union Home Minister chuan India marchak state tele Myanmar in rina chazo ka ven himani theina nan le ram chung himzok nan FMR chu ti top fel ngal cha ti in ma alameka FMR ti top tur hian Ministry of External Affairs po in ma alameka ni ti in exa chuan tar lang bok Home Minister hian India marchak ram ri le Myanmar in ri na hi khung ani tur thu voi engemaw zat lo soi to in marchak state chen khat le NGO engemaw zat in do dal mek ma se he hian ngai poimo a hlo chuang lova nimin pia loka ram ri khung na siam ani tur thu puang non le in Voin Khan ram ria in kalpo na dan phung zalen taka manchin FMR chu Union Home Ministry chuan ti top ngal tura ma alak thule he hi Prime Minister Narendra Modi du dan zual zue ti ani ti in exa chuan atar lang bok he tianga Home Minister in thu chu asiam nu hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan lom thu soin sarkar lai pui malak na chu a thlop thu exa tho hian apuanga FMR chia chu India marchak din mun him zok nan le India ram chung him nana thil chu le ti mak mu ani a India sarkar in Myanmar ne na kanin rina kilometer sang kajaruk somli pathuma sei khung tuma ma alak na hi dan lova India lu te ve nan le ram chung him nana poimo ani ti in athlop na atar lang ve ngalbok ramri hong ani lo nan NGO ten ma an la don NGO Coordination Committee NGOCC shwai tu te January ni ruk thole ni khan MZP pisa a an chukhoma India le Myanmar ramri hong ani lo na atan le rampani a ramri ne cheng te in kalpo theina free movement regime FMR ti topani lo na atana malak anrel NGOCC meeting hi an chairman lalma chwana CYMA president in kaishwaya India sarkarin India le Myanmar in rina hung border fencing atum chungchang le FMR thia atum chungchang an ngei twa Myanmar rama zo na thak thanem tak an chena wangin border fencing le FMR thia tum chu in u naw ne le in pum khatna ti chithaya ni thu tar langin NGOCC chuan India sarkar malak tum dan hi tha kan tilawa mizo nam chendar tumna kan ngai ani ati NGOCC chuan FMR chu dan hwaya siamani thu tar langin tunami anghian kalpui je ni se border fencing in ramria chengte tan na sataka har sanna asiam dona wangle mizo nam in pum khatna khoi chethaya ni ati a border fencing le FMR malak na hi ti topani theinan malak ni se antie meeting an rel dan chuan NGOCC mingin Union Home Ministry a memorandum an thelu dona Mizoram sarkara po hemi kai noya hian lekha an thelu tang border fencing in angong tur state dang te po atrul angin an tho puidon NGOCC chuan ramri hung ani lo na atan le FMR ti topani lo na atana ke an pen na tura hian atrul anga malak na tur te po an ro man ngalani free movement regime FMR trobul le man chawani dan Dr. Joseph Kelel Fakswala January ni somni pali khan Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar ramri chu India sarkarin hung atum thu le free movement regime ti top ani tur thu apuanga achan ni bera lang chu FMR hi helpol ten mang swalin Myanmar atangin India beinrem changa an mangni in ngayani hengba ka hian India sarkar chuan dan lawa lolutte sumdo na pangai ni lo drugs rangkachak le ram sahum haltol rukna ti top nan FMR hi ti topan du ni inalang chutiang bukin Manipur sarkar chuan an state chunga chile chin kara boina a Myanmar atang ron lut te hi thuk taka inrola apu thlat bokani North East State zinga chuan Manipur hian India sarkar du dan hi chom puin an state sarkar chuan September sang ni somni pania changkhan FMR hi an lo ti top leilok to ani
Manipur malak na chan bernia lang chu February sang ni somni pakhada tangkhan Myanmar boina wangin ral tan lo dan nan antiani chuti lain Mizoram le Nagaland sarkar te political party le pol sang sang te chuan an du lo thu an lo soi chuak photo china achan chu British sarkar chuan barlui ram ri alo siama wangin nam khat chi khat te kha chen sangin ram shanami an lo ni phani mei te te po hi Mizo le Nagadin huna hian ding ta se Manipur sarkar tran mun hi adang viawin arin Nagalena Mon district ka Longwa khwa phei chu anlal in chu international boundary a tak omin mutna pindan lam Myanmar a oma inkom na pindan India lama thung engpuni se free movement regime hi alo chwa dan le India sarkar in engtin nge ati danglam chauzel dan hi han thailang ta ila acha ome FMR hi tlang mi te tan bi ka siamani India le Myanmar hian kan shia theu angin KM sang khazaruk somli pathuma thui ramri in chomin India Marchak State Pali Arunachal Pradesh KM zanga somni Nagaland KM zani sompanga Manipur KM zathum somkwa paryat le Mizoram KM zanga somte ahwamani India Myanmar ramri trawbul kan chuidon chuan Treaty of Yandabo February ni somni pali sang khazara somni paroka changa chui chawangai dona helam chu han pension photila India le Burma in British laka changa zalen na an mukhan Boundary Commission Cyril Ratcliffe anwaya din ni ma se Punjab le Bengal thendan tur India le Pakistan chu an ngei to a India marchaklam ramri hi chu a omsa kharin mai ani he thil hi kan soi chwana chan chu India Independence Day lam dan pui an siam ma khan Constituent Assembly palai Bordo loyale a hote nena khan Mizo try tu te khan ramri omsa hian Mizo te chen na a chen shan na sat thule rin thaturin an thlenani ramri hi rin that ni lo ma se khati laya India ram try tu te le Burma lam try tu te po khan ramri shula tlang mi cheng te tan an ni tin nuna har satna an to lo nan ma ero an lafat ni inalanga the Burma passport rules sangkhazakwa somli paryat bunga sabia chuan Burma ram chungbel zani somnga KM somli chin chu tlangmi hill tribes Burma chen ramri shula ten passport ngai lovin an kal thei thu a inzia kani hetiang bok hian India sarkar Ministry of Home Affairs report sangkhazakwa somnga changa sangkhazakwa somnga pakhat kan en le chuan Indian passport rules bung somli pakhat sub a en chat ani thu inzia ka India le Burma ramri shula cheng te tan inkalpo aul samjok nan India passport rules hi tlangmi te tan ngai na thiamani anga India ram chungmel somni panga thleng visa emo passport tel lovin anrun lut thei anga inzia kani he sha tirna hi India sarkar chuan September ni somni paruk sangkhazakwa somnga khan a chwani zalen taka inkalpo ba ka tlangmi te chuan anma ni phurtok bungra an ken phal sak chin ani boka Myanmar mi te hi India a darkar somsari pahni phal sak anni a India mi te darkar somni pali Myanmar ram chunga phal sak anni thung he hi free movement kan ti lo in chan dan chu ani ta ber mai FMR in atumber chu ram ria cheng tlang mi te in po ton na le in u naw na hriat sak ani ba ka heng ami cheng te hi ram pahni te in lei chin na ti chak thei tu manjwa poimo ber ani ti India le Myanmar sarkar po in apom na ani amai ro chu independence nu loka India laka changa zalen du na abikin naga sangkhazakwa sumnga parok meitei sangkhazakwa sumruk pali Mizo sangkhazakwa sumruk paruk te zinga ataka kalpui ani in India sarkar laka anhela heng helte hian India le Myanmar ramri zalen taka chu manchang kai ni in India sarkar chuan angaya FMR hi a ennonin MHA chuan Juni somni pariat sangkhazakwa sumruk pariata India Burma ramri a cheng ti tan chiat tirna asiama he chiat tirna ang chuan sangkhazakwa somnga achanga ramri in kai shwaina man chu siam danglamin July ni somthum pakhat sangkhazakwa sumruk pariata changa manchan turin ramri kan tu reng in an kan chan le permit thunei tu ne na chang an la turani thu tarlanani KM somli atangin KM som paruka ti toyani FMR hi kum somli chung vel kalpui ani nu a kumsang ni pali khan ennon ani le ta chawa Home Ministry annual report
sangni panga changa sangni paruka alandan chuan India le Myanmar te hian bilateral agreement ramri shula chengte tan hian anlo la siam mi alo ni ome omzia chu FMR hi India le Myanmar ten achan pa ve in passport rules ti danglam na siam mai kha ani a kumsang ni palia FMR en non ani khan ramri chu ulukle zwala kalpui tur le ramri pela kal thei chin po kem som lia tanga kem som paruka ti tlem rotani ta a gazeta iro chuan home ministry in sanghi som khan achwa ta chawani hengba ka hian India sarkar malak na in MOU siam turin Myanmar sarkar po biak ani a he in biak na kal zela hian meni som pakhat sanghi som pariat khan rampani te chuan agreement on land border crossing anzia nanta ani he in rem na in atum ber chu ramri shula chengten zalen taka anin kalpo chin kha dan hnuaye kalpuya ramri ka na mi pui chet vel na atan passport le visa mani se ti te ni hengba ka north east state te chu he in rem na manghian an economy le anram in kalpo na border trade le mi pui te mangin choi san tum ani ome act is policy lo in chan na po ani tarenga FMR noi bolam ero soilan ani lo thung chuti laya thil chiang ero sangni som pariat in rem na hian atum nia lang zok chu ramre in kalpo na te hi omzenei zo ka kalpuile dan lava thil ti te ti remani theina na duang ni in asiata India sarkarina athil tum tak zok chu hedan phena hiana omni in zirmi te chuan an ngayani entir na poimo tak chu ramri in sum don tun na hi choi san tum tak tak ni se chuan border trade agreement October 21 sangkha zakwa somkwa pali khan siam ani dei to ani he in remna hnuai hian land custom station LCS India ram chunga changa more Manipur Zokhothar Mizoram le Nampong Arunachal Pradesh ta te siamani anin remna ang chuan border trade mo mal takin bungrwa thlanbi claim te a April ni sompani sangkha zakwa somkwa panga khan more Manipur le tamu Myanmar kalpui ani a January ni somthum sangni palia tangin Zokhothar Mizoram le ri Myanmar inkara kalpui le ani tabok LCS baka hian integrated checkpost ICP po moria siamani bokani zirchia na shanga alandan chuan border trade thi ani dan tur taka kalpui tak tak tur chuan sarkar hian na satakin amile sale munma te athuam chakangaya tundin huna chuan mi pui amang tu te tan har satna asyam na sani in amuna zirchiang tu te chuan an soi chin ani henga wang hian mi puin dan khau tak peltlang ai chuan tunma atanga insum don ton informal trade ta kalpui khan hun sum le tha a he lo zo ka wangin LCD ICP paltlang kher ngai lovin kongdang andap chinti zirmi te chuan an soibok FMR ti bomo sarkar lai pui chuan FMR ti bole ramri hung dan turam malak atum dana kanbeng lemit afuta chap mai ni inalang international politics hong ani wange tunha ya phei chuan India le khovela media lar te chuan an chwa choi mai ani helama zerne incha close ORF IDS e azirmi ten chia taka an soilan tel thin chu mi puite thlopna tel lo chuan a hlotlin an ring lo ani chu wangin India sarkar thunai tu te po in tlang mi chengte din mun hi minshat sakve angai ani Mizorama po thil thalo lo lu thi atwar na saber tu chu mizote kan ni soitur kan she theu ome chuti chungchung po in India state ral muang bera kanin chal ngamani mitlem te thil thalo ti tu te awanga aram le annam pum hung tur min bar lui ringot tum hi chu thlir dan tiklo takani thir le na hung hian thil thalo lo lu thi ati top don lawa Bangladesh lam hi a hlo thlingin kan hmu em heng ai chuan mi puite lam tanga siam turin tun ai na sa hian malak ni se ramri enkol tu le veng tu tan po athaberin arin om mizo tan phei chuan aponga taka FMR ti bawa ramri hung tum na hi ramle nam in pum khanna kal zel tur dai dan na bang ang hiala ngai the ani wangin pom thei ani ngai don lawani